Ejililiunos no ajai kina distrikani tomona rei toloseti nesi apedora Pallisa kere Tororo Ejililiunos kanu aitingakin adoketait na Wasia. Kiriti aina peta na munyete ko kata kui ngesi tinya na tebe alle markiech kotoma Ateker kap nesi elomni kaneja ilo kasuban koto sai sialam kine deke na ara ne mami ore deke mambo rene pedor ngini bore kere somato makote na kai deke so isingare ni kije deke ngini bore kere pedor amunyete na Ateker kap nesi abu erionget lokateso ate hat ipadi chasi kedab TV East itegasi okaru kala tubor olapaloto montare arasi akaisare alukanyape Gerald Omasere Apolon Echolong Elosisre Moru Katipe ko districtal loko Tororo ngesi ishalam kititeso kanu Ateker amuyet na imorki kititeso kere Aaron Okoth Soria Bolandrai Monotieno Kiresai Monomoding is the NIT responsibility of looking for goals. Otomabuliana Mutubo Mopira Kirapatan Dokas Adongo Agangiton etim lo Tororo ngeseji amunebe kopolo okaru kalo nesi erailo ebunialo sti Tororo akati situngano Tororo jenata so chutibisi lo sayare ikopolo lo sayare ikopolo akatonga limo na Atekerebe mami riangu neteda ijaso ne ibuti so semi-finals konyi jeni so bi lo sayare ikopo la Atekerelo Abolashonu awasha kesi ebeit aitolot kotoma laro na munyet na kosorti City Stadium erasi akaisare alukanyapi kolap kalo Gabriel Esiku Kanuka TV East koibuga soroti